uno munsi twe twitwarirwa na Keza Neza turamenyeshe ko Akeza Neza tutayihagaritse twayihaye icyo twokwita suspension temporaire nawe nyene mu byo mu makete twanditse twarabimire ko activité amwe abandanye tuhamagarira kugira ngo tuyage tuvugane rero abantu bo kwinterpreta ko Akeza Neza twayihagaritse abanza babone ko atari byo sibyo hanyuma la federation hitwaye Akeza Neza twebwe twashikije ibirego byacu yego ashaka gushiza ibirego by'iwawe hanyuma abakumviriza bagasanga bavuze ibirenze cyangwa bavuze bitari byo iki niyo kigiye mu mburano ikiba gikeneye kuja mu mari zo ngaha etc. Icyadutangaje ni udusubiremo la federation urubanza rwa mbere yitwariwe yari itafite twitwariye iyaje twacanye ibindi bihe bazotubwira ngira ngo urubanza baravuyemo me onera twitabe n'ubuzokurikira la federation era ibyo zosabwa byose tubitanga me ibyo twaguze ibyo taguze biri mu mburano itwatsinda ni sawa itwatsindwa ni sawa muko kandi tuhamagariye ke bo bandanye badiviza ko amakuru avuga ko twabahagaritse niba anashaka bagaruke ku ntebe y'ibigani muri federation cyo twababwira ngo tuyage kuva tubandikiye bigeze baza ngo tuyage turabarindiriye abrazo merci beaucoup.